Do you know what? I know it. Meet Sebo. He owns his own restaurant franchise and needs to hire more employees. Jennifer owns a clothing boutique, and her busy season is coming up, and she needs to stock up on inventory. Meet Jonathan. He is a manufacturer of children's clothes and needs to replace an aging machine. Their businesses are all different, but they have one thing in common. Fotse kwa tseleng re a tloga re leba ka gae re ya go mo laelela mo a robetseng gona ra motša re ya go tšea jale re go iša mo o tshwanetseng gore moya ga go fotse o tlo dula gona o kry khutso gona berekiša
ngaka Payane ke rata gore o ke ba theletše nomoro ya rena ya mogala gore ge ntse re bolela ga banyane go na le se ba nyaka go se fetiša ba ka ne ba founa gore re tle re engage le bona mo conversation ya rena ya lekone e re bolelang ka bahu motho wa hlokofaletseng tseleng gore o latiwa jwang wa thekgiwa le lebitla la le a thekgiwa le ka ba hlakana le bona masho mo ditseleng ge gore go na le ke lenga experience ntho a re leletse o mo fe tlhahlo ya bona le gore e ka ba di bona ke batho ba jwang ba bonang le moya go ba bana le ka ba fa dinomoro ka yona dinomoro tsa rona di re 064 630 9070 064 630 9070 dipoko ka ntši tseleng go ja motho a re ke bone sepoko tseleng a ba driver o ya ka motho ka matla a gage o kgona go kry-a o fetile mo tseleng mara koloi o šetseng ka morago gore mona gape ke bone o crossa kgomo wena ka nako e kgomo ya wa e bona motho koloi ewe a go šetse ka morago o re gana gore le gore koloi ya gago ewe a re mona ke bone e nngwe e kgolo e feta mo gare ga tsela goba ke bone motho a haeka mo tseleng latedi ba rena gore ge e le gore go tlhagile kotsi ya go swana leo ya motho ka mogae a tlhokofaletše tseleng ke se se feng seo lena ka ge le le man ngaka le ka ba thušang ka sona mabapi le tiragalo eo se re ka go thušang ka sone gore motho ga a robeletse kwa tseleng go nyakiwa pudi ge e le monna re nyaka pudi ya phoko ge e le mosadi re nyaka pudi ya tshadi ya go tloga re ya kua robeletseng gona re swere le lelakane re swere le lešaša la motlha bane ka mogalo and then re na le batho ba ba swanetseng ba ka gae ba maswanedi ya nnete gore ba kgone go tšea mohu wa robetseng kua and then re kgona go dia le maphoromanyana re tša le sneva re ya go molaelela pudi ye re e bolaela mola a robeletse gona tlhama ra tšea moya wa gage semmušo ra mmoleditša mo re sepelang gona ga re ema re motsa re a ema mo ke roboto re tlo tloga ra sepela ka re tshele noka le wena sane le wena gape o seke wa fologa o fitlha mo re tshwanetse gore re fitlhe gona le yena mohu wa borena re mme ya gona a wa di a kwagalana ka Payane e nngwe e batheletši ba rena ba ka ratang go tseba ka yona e ka ba ge go na le motho wa fetileng ka mo gae ba fele ba re a mokwa ka mo lapeng re a mokwa ka mo kitchen re mo diseriti sa gage se selo sa mohuto le se lokiša ka tsela e fe gore motho a ithobale boroko bo bogolo bo a leng go bona gore a se ka hlo a tlaiša batho ka mo gae le ya mohuto re ya kwa malaong a tlabeng a robetse ra hla kwa ra mo robadiša ka dipheko ra go botša wena moketekete mo o robetseng seng ke malaong a gago ga o sa tlo tsoga ba tlo go tšea ba ya go berekiša bošaedi o a robala boroko o tikhutše mo pheko tše re go fang tšona tše ke tša go go šireletša ra mmolediša gona monambile re thegile gona mola malaong a gage ra mo robatsa a robale boroko di a kwagalana ka Payane se re ratang go se tseba a ke re se re ratang go se tseba pele ke ya petišong ya ka e latelang a re acknowledge batheeletši ba rena le balatedi ba rena re na le David Lisibalanga a re yes they do exist but the different way they are different you can feel it but not touch it le yana ko mongare wa dumela gore ka nnete dipoko di gona ka tse sepoko ke ntho ta mangaka Payane
e le motho wa sa kwešišeng ga motho a sa kwešišeng sepoko di a fapana o kgone go tswelela e le nna so mara o ka se kgone gore o ntshware o mfile o ka se ntshware so o kgona bona senepe sa ka kore se ya feta seriti sa ka se feta goba seriti sa ka ke tswelela ke lla ke tlaišega ga go tse gore nkwešiša na re na le Duncan TK Masentso Masebe or they do exist. I still have memories of some of the booths I used to see in the early 90s. They were like working light or fireboard. I woke up ke le bona go ba ke bolo e neng le mollo. A di ke ka go swana. O ka itlhaloša jwang ka tsebo ya gago goba bonnyane bo go swere bonnyane kore a di tle ka go mongwe kgone bona e le tonki go bona e le kgomo o kgona bona e le tonki e le kgomo bona di tla ka dibopego tse di fapaneng mo go kgone kore motho a re ke tseleng ke kwa go nkga kwae mara ke bone motho goba motho a gona legala fela la kwae mo tseleng goba o ne kry motho a tsamaya mara a kwa kare moya wa go fiša o gona moya wa go tonya o gona mo tseleng mara a kgone go bona re moya o tswelela kae nako gore o tsamaya bošie go tseleng ke kore meriri ya gago e ya fofa re na le motheeletši re na le mogala o tsenang a re ko gore le ka gore bona ka pale Tobela a ge Tobela Tobela mang Mtu la organiza tournament ya mfapa madi. Ngaka Payane se sengwe se re ka go botšišang yona ditiragalo tše ntši di a diraga ka taba ya memoya e mo sepelang e se be ya robatšwa e seng ya robatšwa o hwetša motho a re ke teropong ke hlakane le motho o ntaetse ka mo a mo laela gabo a sepela o ba botša sekete le sekete ga ke nageng ya bona ge o fihla mo o re o ba fa tša gago o kwe ba gorela ba re motho o ne le mengwaga e le mehlano goba go feta a hlokofetše ga o motho wa mathomo wa go tliša molaetša ka mogae family tša mohuto gore di thušagale swantše di dire eng ge di tla go lena difamily tša mohuto ba sentse gore di tle go rena re kgone go tloga re ye go robadiša motho o mo a robetšeng gona if ke motho a robaletšeng tseleng ba tse ba re motho o robetse mara o robaletše pleke e itseng ke tseleng ga senka ba ya go tšea moya wa gage re a tloga re ye go motšea mara if e ba tšere moya wa gage and then motho ba sa mmona re tshola ditaba la ra lebelela gore na moya ga bo tšere ka tsela ya nnete na cause motho o kgone mo tšea bat mo tseleng ga o mmolediše o kgona go tloga o boele morago mola robaletšeng gona go fetša and then motho a go šoma a tlhokofetseng gona o leka go kare a kopane le nna mara a kgone go kopana le nna ka botse o senya dilo tša ka gore nna fetse ke tlo emelela ke bonyakiša gore gore dilo tša ka di senyega and then a re yago a ba etla gore na bophayane re tshola dipheko fa se ra go botsa gore motho ga e kgetho o mongwe le mongwe ka ba mengwaga e mentši e fetileng re kgona go tloga re ye go moroba diša ka pheko tša ntseng tše di tshwanetse gore robadiše bahu ba ga borena o ka reng ka batho
batho ba e leng gore ga ba kgolwe le mo tumelong e ya rena e fela bana ba tlaisha ke dilo tsa bošego tša ka mo gae tše sepela mošego ka ge motsosi wa thekgiwa ba tlaiša ke tšona dipoko tše re reng re di bitša dipoko memoya e sollang e seneng boroko o ka reng go motho wa mokuto e ka ntsheng akere ba sa kry-a ba go tšea ba ya go berekiša bošego le mosegare ka tsela e leng gore ga se yalo ka tsela ya bošaedi ga botse ka mokgwa le bjang e re ya gabotse go bohlokwa thata gore motho a thekgiwe ge a boletše go thekgiwe le lebitla la gage go boe gape go thekgiwe lega ka mo motho a yang go patelwago a yang go feta ge e le gore ke motho e leng gore o hlokofaletše tseleng go bohlokwa gore moya o latiwe ka tshwanelo gore a tle a robadišiwa ka botse gabotse tshepedišo ya ge motho a robetše gore a fetša a tlo thegiwa re thoma mmuša reng pele ka tšatši if poloko e mekile re thoma freitaga re thoma ka gae pele re bereka lapa gare ga beke freitaga re tloga re mmušareng ra bereka mohua ga borena ga re tloga bereka mohua re tloga ra bereka molete ke tshepedišo ntse re bereka ka gae pele go se motho ola o tlo boa tla tsene ka magae ka gone meleko ka magae ka meleko ela ra e bolaya ra tloga ra bereka mohua ga borena mo a robetše ntsheng kua ra bereka molete gape gore tsela ya gage mo go le mongwe a sepela gone mapheko a kgone go aega a ke zo re lankošišana ke a tshepa gore di gona dilo tse di kileng la di bona ka dipoko tša go thusa e ka ba wena experience ya gago o bileng le yona ya tiragalo ya mohuto o ka beela batheletši ba latedi ba nanyane gore wena o bone eng gore bo kgone gore dipoko tše di gona nna ke bone maga mantši la mafelelo ke bone ka 2021 it was 3:30 ya masa be ke ya Bakersford ke ya go epa ditlhare be ke tsamaya ke nnoši ka mo koloing mme wa haeka o epotse ngwana a pera porte tšhweu mme ola ke itšare ke re ka molebela ke re ke a ema ka kwa ke itaka letswale meriri ya ka kore ka feta about 10 kilometers a ke fetše go feta mola motho ola ka kry a le ku pela gape a haeka a sa botse ngwana mola sware dipeke a gone kolo e fetileng mo ke ne ke nnoši mo tseleng ka le re modimo gona le gone le mo gona ke apele ke ga se morago se mo ke ya ka feta ka 2021 ka December ke ile ka bona dilo ditonki be ke tima speed ka thula tonki the next thing ka bolaya ke mahlo about 2 months ke ya ka mo doctor ntse go ke ya ka mahlo a lento e leng gore ke semaka a ile go tipholla because ke bone lo tšelo ra ka sonna gore ke di bone ka tadi taola dira ga se boloi o bone dilo tše e leng gore a se wa sonna go di bona goreng o thula tonkiela ke dipoko di gona nna ke di bone gantši di bona ke motho ofe ka ofe goba di bona ke lena batho ba semane ga one maatla a mantši o tlo kgona go di bona tase ke tšegare o kgona re o fetile tseleng kole go šetše ka morago so o makale koloi ewa o emo o boele morago gore gane go regile gore koloi e wena motho a go botsa re ke no tlela ke borokwana bo bong mo tseleng goba ke bone phoofolo itseng e feta goba ke bone motho a gabola tsela ka shabo thula motho a re ke a široga gane ke mo le ke a go sa re ntse re theetša mo go bolela ba re tsela ya Mitchelberg go ne motho wa mosadi tsela ya motatema go na le motho wa mosadi gape ke le batho ba tlhokofaletse tseleng ga se ba ya go tšeiwa jalo o rata goreng go batho ba ile gore
ba bogetse podcast ya rena go njwa le ba gopola e kana le mokete-kete o ile a shala tseleng ya gore o rata gore go batho bao ba tlogetseng batho ba go bona ba solla mo ditseleng ba ile gore memoya ya bona e khosa di-accident tša go gana go fela mo ditseleng. Ke rata gore go bona a ba tloge ba tegate mehlala ba dule fase ba nagane ga botse gore na batho ba ga borena re ba tšee rena ga ba se ba tšea ba tle gore ne re kgone go ba thuša re go ba tšea ka mmušo re kgone go ba bolediša re a reng ka gae le go kry-a khutšo mo le re betseng gona go se go kweša bohloko gore ngwana ga bo motho a robalele tseleng rena mo re lentsheng re robala boroko ra re khutšitše re ga botse mara wola kwa tseleng o se sela le ditsela tše o baka dikotsi tše ntši go feta ka mokgola cause o kole gore o robaletše tseleng ka tsela e le gore ba sa nagane ra ka tafuta tlo robala ka yona gape rena ba ga bo bona ga ra ya go mo tšea pelo ya gage bohloko taso a kwatile tlokgosa tše dingwe gape tša dikotsi mo tseleng. Or ghosts do exist and you can feel it when it's around. It's a very scary and traumatic feeling. Or kiki di puku di gona. And readily oka kwa moyanyana gore go ne le se seng wa tikwa le mo mmeleng gore go ne le se seng ga botse. E fela di a tshosha di a tshosha go tseba gore moyanyana o ka ba ke eng. Ke tse filme moyanyana tshwantse re hlokomele di signinyana tša o kry-a o se bona sa tse gore ke sone o kgona go tsaya matseleng se ko go tšwela moya o mongwe wa go ria wa go fisa go tšwele moya wa go tonya o diputšana mara botse mongwe go riagela eng go borele o le tseleng o tsamaya o ne o kwa go nkga kwaeso lena programo tša lena gantši mekibelo le dikošeng le disontaga le ka rile ke ra garate gae ka